1964 yılının 18 yanvarında Etne rayonunun Toşişme degen avulunda Gabgadi kolxozchilar semyasında doğan avul malayı. Artist bulu tilagi qo'yan ko'shgandir. Men onu tugalgina aytadi olmayman hozir. Ama lakin men o'zimni bilgandan beri artist bulu turida xiyollandim. Hem 8 klassni bitirgandan so'ng 15 yaşımda Qozon teatr училищесine o'qirga keldim. Tanılgan rejissyor, zo'r shahis Marcel Hakimich Salim Janov kursunda o'qidim. Shulay meni artist bo'lu sirlarini öğrettiler. Endi u zamanda tanılgan artistlar Noyla Garayeva, Ildar Xayrullinlar. Teatr училищесini bitirgandan so'ng men Karim Tinchurin ismidagi drama ham komediya teatrina ishga belgilandim. Armiyada xizmat etib qaytdim. Yangidan Tinchurin teatrina qaytdim. Tinchurin teatrida qoyadir 5 yil ishlav davrida turli rollar, hali u zamonda men o'zimda yap-yosh malay deb aytishga kerak. Hatta turli o'z yoshimdagi yigitlarni, yosh malaylarni o'ynab berdim. Hem menga bek zo'r rol Batulla'nın Sirat Kupri piyesi boyunca spektakl qo'yildi. Bu To'qayning ömrünün so'nggi kunlarına bağışlangan spektakl edi. Hem bu spektaklda menga To'qay rolini o'ynarga to'g'ri keldi. Hem men suyundim ama bu spektakl o vaqtda albatta mening endi tajribamda yetib bitmagandir. Hozirgi ko'zlikdan qaraganda endi, ammo lakin u spektakl ig'tiborga loyiq bo'ldi u zamonda. Ondan so'ng men bu teatrga meni Sholg'a teatrning bosh rejissyori Fayl Ibragimov chaqirdi. Men endi eshitib bilaydim, hatta men kutib yuriydim qachon Sholg'a teatr ochilurmikan deb. Men bek qiziqaydim Sholg'a ko'chirga. Onda mening abilarim, tug'anlarim ko'p. Hem Sholg'da teatr ochiladi degan xabarni eshitib, men bek suyunib qabul etdim. Hem bek tilab men Sholg'a keldim. Hem hozir endi mana g'ururlanib, maqtanib ayta olaman, men Sholg'a teatridan negiz soluvchi artistlarning birisi. Şundan da ben. Bunga kadar mümkün miydi? Durmuşluğun mağarasını anlıyordum. Ya, anlamaydı. Birini de anlamaydı. Ya, benim boyda kıvrım neydi kıvrım? Ben ne işledim? Yaşadım. Hizmet ettim. Departament kayırdım. Baş aşadım, yıkladım. Bir siz merenken de dünyadaki en katı bir kişi. Di hazırına ben barlık ilermeyen kişilerinin nindi yapmak kendiklerinde. Öylep karasan, köp mü? Kişiler susuz sıkırlıkta yaşayabilirler. Eğer de ben birer şeyde patşa olsam, barlık kişilerge de ilanırga degen, emir çıkarırdım. Şınlap tabi. Bir cemilden ilangan bulasın. Diletine, şunday rahatlık yaşamaz. Şunday rahatlıkını fakat ketlerden aşıratıp. Onu söz bilen anlatamazsın. Onu anlatı için. Söz bulmayın. Söz bulmayın. Şulay da, bu turda yaxşılap oylap qarasam, eller iş, qorqilish bo'lib ketdi. Teşekkür olmasın. Özüngni menga beylep qo'yasan da, so'ndan endi shiqnirga tilasang da barisi da bitgan. Barisi tashlangan bular. Hozir endi shiqnirga da mumkin. Onda barisi hazırlanib bitgan. Karetasi da, boshqasi da barisi hazır. Shiqnirga mumkin tug'ilgan. Kira shiqnirga
Mümkün tügel mekanizm. Şanlı teatrında bik maturgna başlanıp gitti. Biz şoqtaygına roller oynaldı indi. Buldu bik zor roller, buldu bik belekay roller. Mine kurt spektakli, mine bu Fenavil Galiyev'nin piyesi boyunca işlendi bu spektakl. Bu uzun ömürlü spektakl buldu. Uzun ömürlü buluğunda indi. Benim de oңышым bardır. Demek, başar işlemegen biz. Bu spektaklın nişektir bik yakın buldu, bik көңілге. Avul teması spektakllar biz bit barımızda avul malayları. Bik yarattım bu spektaklini hem tamaşaçıda bik yaratıp kabul etti. Sacı abi. Kulağıma kana işitildi misin? Oy yavrum! Kim olan da? Kim var? Hey, bala şaka. Haydar! Remide? Eti bilen eninim söyleşkenlerin koşup tınlap durdum men. Nerse dile? Etiydi. Haydar'ın kanı asoboy. Onuklar spit elektrir dep koygrası bulmaz dey. Ha? Aniyin nerse dey? Haydar bizning kuyov bulgaç, bizning berengini de kurtaşamaz dey. Nerse? Sın olay bulgaç. Eyde, шығынды мен akiyovga. Etiler oyak tirep karşı vakitte үйge kirmekçi idim. Sojiye begine tutatıp kaldı. Hazır olar rizalık bergeç, yola başladım. Olay bulgaç. Mena, senin yanına barırgadır, hele bile. Haydar, He? sen meni olasın mısın? Koya. Meni kuyovga olasın mı deyim? Ey dili var. Onların içine duran. Olam indi olam. Sen mena barasın mısın? Sen olam indi olam degeç mende. Varam indi varam. Ne bile? Bizning enise bilen Damir gibi uzaklap bergen vakitimiz yok. 1-2 yıldan men de kalp kız bulam. Sana da 40 tulam. Hey. Yarı yeli sende antitila tapkanlar. Yoksa eti bilen eni birde özgerirler kibik tugul idi. Nişe? Dik eninin bir şartı var. Nindi şartını ayttı mı? Yok indi eti bilen söyleşeler. Nişe? Berengisi niş etkenin bizge eytmese kızına kilip sırap dayırmasın. Hey. Eyten bilgili. Digana bir kimde şanmı bit. Senin şanı yemi. Remile. 500 berengim var benim. 500 tugul, 499 iken bir tübelle koya yokka çıktı. Her gün ilten, tan salkınımda zır şilekke berengi sabakların silkip çıkan ben. Işık bilen birge kurtları da şilekke düşe. Berengi silkitip durganını yarata ol. Yokşuda ise benim bir tüp berengim, un berengi bile. Mena kuşkaşımız ite, ortup da kolalı. Mene iseplep kola. Bir tüp un berengi bile, 500 tüp, 5000 berengi. 5000 berengini 365 kimge ol, 13 berengi kile de şaha. Bu yıl kış üzüngüne bulmasa? İkimizge de jiter. Huy, yana 6, yana 7 berengi, iyi mi Haydar? Öyle. Bizden halak beyt, şıl berengiye yapışkan. Jeyviyi gozaplanıp üstüne de, kız günü orzan beyege kora halıklarga satıp jigede. Etikler usta, kıymat beyege pazarda sata. Elek, Tatarlardan sevdegar bulgan dep söyleyler. Yok, satını yaratmı Tatar. Orzanga birse bile, uzun sevdeli gitmey. Koralı Haydar. Ya? Hazır men үйге koytup, Haydar mena предложение yapmalı deyip edeyim misin indi? Hey! Hey Tramile! Hey! Anlarım sana, Soşya beni sileşirge jiberemin. Dik eni bu Koloradını jiyam degenge gine ışanmaz.
Sen şanasın Amile. Мен ышанам. Мен сеңа ышанам. Халық отыртқанда бәрәңгісіне прививка ясы деп сөйлей. Аптырағаш айттым енді. Дұрысын айтканға ышанмайлар бе? Дұрысына әне ышанмаса, мен шулай деймін. Бәрәңгі отыртырға иртәлі. Амашы біздің іш біткен болар, әйімі Хайдар. Öyle. Ondan soň tagyn mine men bek yaratdym. Psikologik karakterdagi rol Sataşuda Tufanow'ның. Men umuman Tufanow'ның qaysygyna pyesasyny alsaň da men rahatlandyryp Tufanow'ның tilese qaysy pyesasynda oynar edim hem men bek yaratam anyň ijadyn. Руководствуясь статьей 151 ГК РФ, суд прошу взыскать с моих родителей Гарифуллина Марата Закировича и Гарифуллиной Галиевану Халиловны в мою пользу возмещение морального вреда. Истица Гарифуллина. Қызық? Бек қызық бұл. Взыскать с моих родителей. Стелде қалдырып кеткен ме? Әйе. Неге жыртып ташламаған? Сен Черновик екенін көрмейсің де. Жоқ, неге жыртып ташламаған Черновик? Тұтынды, неге сен һәм мен оқысын деп. Оқыдық шуннан. Нәрсе шуннан? Шуннан біз нешлерге тиішінде? Сен хуштан язып йығылырға, мен валидол қабып урынға ятырға тиішім. Сен нәрсе сөйлегеніңді біліп сөйлейсің мысың? Мен нәрсе сөйлегенімні һәр вақыт бик яхшы білем Галиеваны Сулумирге. Әгәр дә мен нишләгәнемне белмәсәм, син әллә кайчан. Hayır! Җибәргән булыр иде бездә. Ama siz, analı kızlı, нишләгәнегезне белеп бетермисез, һәм белергә дә теләмисез. Акыл сатма инде, укыдың бит ни язганын. Укыдым. Иркәлектә үскән эгоист бер кыздың Шираттагы әкәмәте. Булыр әкәмәт суд булса. Бер нинди дә суд булмаячак. Кыздың сине куркыта гына. Синең аңа карата булган шикерсез мәхәббәтеңнең чынлыгын, ихласлыгын сыный. Шуңа күрә ул аны өстәл өстендә калдырып киткән дә. Үзе берәр дустында шәй яки вино эчеп утыра торгандыр. Дуслары юганын. Каян? Вино да эчми ул. Каян беләсең? Беләм шул. Син генә бер нәрсә белмисең. Тарихыңа кирип шуңгансың. 1000 ел элек нәрсә булганын тикшерәсең, ә кызың белән нәрсә булганын белмисең. Укытучы сөзе сөйләмисең, Галиеваны Сулумиргә. Син Галиеваны татарның бер әйтемен беләсеңме? Ни дию? Анасына карап кызын ал, атасына карап улын сайлады. Мин бит ашлап, суын гына сибеп тордым. Алмасы үзеңнеке бит. Мультфильмда әйтелгәнчә, хотите или не хотите ли, мы ваши дети, товарищи родители. Өзі қайдасың әлі? Дусларында кофе ішедір. Міне шайырада башладың. Дүнияға шылай күлібірі, Қара Галиеваны Сулумирге күлібірі. Бик күп режиссерлар белән миңа спектакль куярга туры килде. Бүгенге көндә инде Татарстанда билгеле булган режиссерларның инде мин һәр кайсы белән бераз нәрсә булса да эшләдем кебек. Марсел Хакимович та мин укыдым. Аның белән дә без Тинчурин театрында эшләгәндә спектакль эшләдек. Әни килден эшләдек, Ташкыннарны эшләдек. Аннан соң мин Прозат абый белән дә эшләгәнем бар. Дамир Сиражиев белән дә эшләгәнем бар. Инде килеп, әлбәттә, минем иң күп эшләгән спектакльләрем Фаил Ибрагимов белән. Фаил Ибрагимовка мин бик рәхмәтлемен. Ул бик теләп мине үзенең спектакльләренә ала. Минем бер кайчан да роль сорап җөргәнем юк. Гомумән сорану минем хукума, табигатыма туры килә торган әйбер дә түгел ул. Ләкин минем бер кайчан да рольсез торганым юк. Менә инде хәзер шушы урында рольдә, шушы урында менә үзем сорау бирәсем килә, нинди режиссер белән менә Рафил нинди режиссер белән эшлисе килә микән? Һәм мин бу сорауга булай җавап бирәм. Мин
Өзімнің курсташым Қазан театр училищесында бірге оқыдық. Біздің курсының ғұрурлығы Фарид білән, Бекшентаев білән мен спектакль шығардым. Кім білә, бәлки, әлі біз шының хәтлі ұлды кішілер түгіл, бәлки бізге шындай шырақ тұры келер. Мен мына Фарид білән, Бекшентаев білән бір спектакль шығардым. Аннан соң шулай өзімнің ұстазым, училищеда оқытқан ұстазым Илдар Хайруллин білән bir spektakl шығарасым келе. İsen misiniz? He? İsen misin? İsen misin? İsen misiniz? Bek uzak küttünüz mü? Yok. Oturağız. Oturağız. Benim ismim Liliye. Bek matur isim iken. Min Selim'indi. Sizin de isim Yüreki Bek yatış. Sözlerinde tavuk bulmayı tanımışım diye vakitte. Tobulur Ali. Ha? Tabılır değilsiz mi? Tura barat tobulur. Tabılar kursun indi. Siz kim bulabilirsiniz? İnженер. Oo, nerede bu işe? Техника безопасности. Men özüm prostoy xатын. Әмма да ләкин йөрәк җылысын теләсә кемгә әрәм-шәрәм иткән түгел. Ең мөһиме, шул инде аның хәзерге заманда. Көн бигрәк ямлы бүген. Әйе, күңел күтәренке чакта, теләсәң инде көндә ямлы күренә ул. Ә сезнең күңелегез ничек? Менә сезнең белән сөйләшкәч, рәхәт булып китте. Сезнең яшәү урыныгыз кайда? Әлегә тулай торакта. Өйләнмәгәч, фатир бирмәделәр. Теге вакытта. Башта өйлән, аннан соң биребез диделәр. Теге вакытта. Менә хәзер инде. Әгәр дә тулай торакларны приватизировать итәргә рөхсәт итсәләр, мин үземнең койка местымны хусусилаштырырга риза. Ә минем квартира бар. Бәлки миңа да күчеп куярсыз әле. Шулай инде. Ике җирдә яшәп булмый. Сак белән сык шикелле. Ничә бүлмәлесең синең? 2. Анысы әйбәт икән. Бала чагаларда булса, Булыр дисезме ни? булыр. Ник булмасын? Ни? Сез ни әйтергә теләгән идегез? Мин сезгә шадыммысың? Сез шамаслык түгел. Жылы сүзегез өчен рәхмәт ит. Ә мин сезгә ничек? Шәкимәким, дөресен генә әйткәндә, коеп куйган фәрештә инде. Ортырасыз ла! Юк, күңелгә ошаган кеше үз җаныңнан артыграк була диләр. Дөрес икән. Миңа да дөрес әйтеп сөйләгән ошый. Солай булгач, безнең характерлар туры килә икән бит, Лилия. Миңа да шулай тоела, Сәлим. Лилия!
birge sebep izli Mehabbettirlep babına Küngül sağına sağına Küppe günler zine küter Kileli kilyeliye Kileli kilyeliye Koydasın sitliliye Kileli kilyeliye Kileli kilyeliye Koydasın sitliliye O'z yonimda dedi. Liliyang. O'z yanımda Liliye Gitti Ketdik, Salim. Gitti Liliye Teatr 100 yıl yaşagan teatr. Elbette onun missiyasi bik zo'r ham ul bik kerak. Mana bu o'rinda men narsa aytasim kelar. Mana qo'yshandir, ali biz Qozonda o'qigan yillarda uramlarda tatarcha siylashuv endi bitgan. Sadikda ul maktabda da endi urushchaga ko'chib bitganlar edi. Gil urushcha siylashuv edi. Mana shu zamonda mana biz Kamal teatrida spektakllarga yuraydik. Oq yovliqli abilar, opalar, tubatay kelgan afzallar tatarcha motor etib siylashuvchini faqat teatrlarga uchratirgan bo'ladi. Shulay Sholida da. Sholida teatr hech cheksiz bo'laradi. Bugungi formidagina tugul. Teatr u zo'r motor binoda shaharning o'rtasında bütün artistlar içinde, tomoshachilar içinde zo'r o'ng'ayliqlari bo'lgan binoda bo'lirga tegish. Teatr u spektakl o'ynaytirgan o'rinlarda bo'lirga tegish tugul. Teatr u tatar jamoatchiligining, tatar ziyolilarining uchrasha turgan, nidir ko'risha turgan bir motor o'rinlari bo'lirga tegish. Shaharga kelgan aytik, butun shaharlardan qo'noqlar keladi, zo'r kishilar keladi. Chet illerden kişiler kelar. Eng birinchi shaharga kelgan qo'noqlar tatar teatrina kelirga deyir. Tatarning nechik yashaganligi, u nechik bo'lgan, nechik bugun yashaydi, nechik kelajakda bo'lajagi tatarning kelgan chet il kishilari qo'noqlarni teatrda ko'rishga deyishlar. Teatrda ko'rgan kelgan tomoshachi bilan aralashishga deyishlar. Teatrga bit türlü tomoshachi kelar. Bular chiroqlig'idan kelgan tomoshachida. Bular bilib endi bu teatrni bilib, uning repertuarini bilib, bu artistlarni bilib kelgan tomoshachilar bular. Shunga ko'ra teatr bitul umuman, hatto men teatrni bilmayman, masjidlar bilan joylashtiraman. Masjid. Mana bit masjidlar bor, masjidlar tuziladi. Degi har bir masjidga kirgan kishini men aytmayman, ayta olmayman. Ular bütün jonlari, tanlari bilan ular dinga ishongan kishilar, dinni bilgan kishilar deb aytmayman. Amalakin kishi nechikdir masjidga tortiladi. Masjidga kiradi. U o'qiy bilmasa-da, masjidga kirgach qoyadir soflanib chiqqan shekilli bular masjidga kirgan kishi. Men o'zimdan da bilaman. Ham shulay teatrga kelgan kishida mendidir u komediya qarab, kuladi, rahatlanib. Yoki endi drama, tragediya qarab, birozgina u ko'z yashamdan chiqami, u nechik bo'lsa-da uning ko'ngli shistarinib, soflanib chiqadi. Teatrda mendidir soflanuv, shistarinib kerak deb qarayman.